Yedia Sudania yen come from tuntum pejana de ma odoman kumasa for rade na no pay. Yentimi nkwati onu Kristo no nye ya dindie bia ye no wasase we so. Enti se ade chi na se selection kan ye ne ye betena so se ya. Ye nya bewura studio ha se ya. Ene ne Asudania yen come from pejan tuntum ne de ma odoman kumasa for rade na no pay. Enti baby a wo bia wo beka me ho ne ade aseda amano se wo tie mi firi wo kamu se wo wadwuma mu se wo no wankasa no wo tu kwan wo wankasa no bia wo nya job bi wo twa ne nchen baby ana se wo twamu baby na wo tie Katakyie FM Katakyie live worshiper mi ni woni mi nyina momo ne emfa aseda ma wodoma nkoma nyankopon esanse Kristo Yesu no waye bi Every that you are the best and then Wednesday no Christo wayebi. Wonderful. Edra no passe dia. Nami who the great man of God. Mi ankasa me papa Apostle Sulebuan Pom. The Church of Noah Ministry. Oni elder mubura hande biana sana na in fact anode ye chie woni pada sani bia de nyankopon aye na doma masalation aka no na no pai me na metaka masa muse me soro na me nan ni ye adwuma me nsa no ye adwuma me ni ni ye adwuma afa me de me nsa bom yem na me hu se da bi ekomo de me ne me hu se yes selection aka me enti se selection aka odi abe preja won se ba bia wo bia de aseda sonko de ama odoma nkoma nyankopon no Richmond Yenchia very community canteen for Mamado Benis Malidia Nyamishiro Munyina ye bowra mu abu akwaso Big Joe phones and accessories Minya Big Joe Nyamisha no pa abu akwa total filling station ono 10 nya bose no ono ni radio volume no owo baby a wode to otimi bia fe surofo nyina na o maye store ni nyina omusu won loan was mimi loan se selection aka me pa dia me mobuada Minya Big Joe Nyamisha opa enti say your phones and accessories iPhone na asay no o phone charger no earpiece AirPods phone no problem bia ba phone no bia me pa cho for Big Joe ho na no pay why Enfan ko baby mo mun kwankwa ye ne basa enfan ma ena no mi ko Big Joe ho na akwa bi de ne tablet ni nya adwuma Big Joe hwefo ne sa ono phone professor o hwefo ne so say o phone yi ya bie so akwa ne si ya mie so o se me na me professor me si ya bie so si ya mie so Big Joe no into wife no di aye bia na no pay fashion Big Joe we go total filling station
Your number is 0245794556. 0245794556. Master Latif Motors and Spare Parts. Pragia hunyo makadie bia. Open no se Master Latif ukura akofa bobo ya kanwaba. Enti se wutie me na wani ji abobo ya adwuma ho. Wanka se opese oto abobo ya ni bi. E de man kwafo de fa body te se wo de fa no makasi akasi ni nyina. Eye Master Latif Motors and Spare Parts. Pragia no ye ni etimi repair ma wa fe Pragia ni timi yes 26 no Pragia 2019 Master Latif betimi asesa engine oil wasesa engine block no wasesa chese nioma na ehihye mu ni nyina afi wo timi se fo Pragia na sesi ni na so biem ne wo ye adwuma bu akwa na kisa ho ne ye wo ya baby e branch ne ba ko nka ko mu junction washing bay ni nchen wo pe 054224585 054224585 Joy Assemblies of God Cooperative Social Service Union. Me de bia na wadodo. Na me twa ne short ma from Agasco. Say yes, Susu savings, current account, Susu account, business account, Susu account ni nyina. Ye bi wo ho ferry heya na ye wo me pacho. Uba Facebook e Katakyie live, uko YouTube e Katakyie FM TV. Unsu betima join in on live. Na oni nyina boma sori nyankopon eye Joy Assemblies of God Cooperative Savings and Social Service Union Agasco. Ya baby e branch ne ba ko ha me se enne no enkura na ba wiase no chese omo na emse omo free planet foforo ne ba ye sika no de to awon hwe omo ba wi ni nyina. Wenti wo bre no akope wo adwuma na chese wonya sika kakra wo bre akoye adwuma nya sika kakra emfa nkosie wo dem nkase ho mpese wo de be kwa akoto bank ekura be wiama woni be ba ho so no wan hwe awutiri bo mu na no pai no Fabra Joy for na no pai ye wa ferry station hora wonsani fa so ufri nkawe na eba ufri abu akwa mmana se memu so na eba ye obenkum so Oba Facebook oba hu ye build no kama pa oba ko na so for justice to onu obetimi create account ama wu woto afa nu create awie number ni 0200171450 0200171450 Kings Metal and Fabrication Works. If you run for no namu Jimmy so ye. If you run for no ye. What's if you know who person bobo container now this kwa ho and now you business you bojo bi ono ken no betima so sonda de ama wa ma chese ye de bibi kura hwe so kura na dade na enya de kura se bebu enti se utie me wu pese obobo container pa na chese container no strong one de akromfo ni ntimi metwa akire mbonwura wo store ho enkosesa onioma no eye Kings Metal and Fabrication Works na no pai ufrin kawe na ba me pacha wo tra shell filling station no wo ba wonim kakra bu se carpenter ni ba ku bi wo ho ese Richmond oba na afi carpenter fo ni tiem no mo friend Richmond Miss Richmond wo tikosa no ma wo hiram wo no beje fans wo Richmond wo me ba no beje fans carpenter fo no mo wo no nyame nhira mo pa na no pe Kingsley biem omo ne carpenter fo ni nyina omo sori wo do man kwanya nkopon enti se wasi ufi awie na upe gate bi dia to ye school for na wasi school upe gate bi dia to no kama na chese in fact protecting Quran na school for ni nyina dia Kingsley betimi aye ni nyina kama de yama if you no so wasi awie o pese o she sliding doors ansa na wo she sliding doors no dade na e de she on sa security window no wo pese ye bi ma on so Kingsley ye ni nyina bi Kings Metal and Fabrication Works Utren fun farms na kakrebia ufre abu akwa memu na eba watren fun farms na kakrebia ye wo benkum so enkawe nebehi akrofum chiro ni nyina ferifo nyina mosomo ba Kingsley water shelf filling station na kakrana obeba bedru anim no ye ne carpenter ni bi na ben ho eye wonsani fa so enti se na ye fabrication works hu bia dade bia wo pesa wo suso bia gate bia wo pesa wo ye container bia wo pesa wo bubo bia mobile money containers so pesa wo bia boutique wo container no me pa cho fra Kingsley na no page here 055 991 2862 Kingsley number ni 055 991 2862
Richmond ma memfa mienu ana ba ku bi ntwam Apostle Sulebu Ampon ofia ye di nkomo kakra bi ye di Kristo mu nkomo ye di abrabo mu nkomo ye di sunsumu so nkomo ye wi di nyame asem ne to aso sa de o so de na sa ye de e de abrawo Wadoma Royal Hotel ne ise hu pe baby ada no no we ma Benis Mamado o mo ka se na asam na meka Richmond de ono akura we on akura obi invite to program yakope baby amawada ade echi na Richmond sorry ya o se sofo king Mese bed na no omodi baby amekoda ye nepa empa no so den asebo o na me woni koto mese kan wanu tum o ya akora bia wo Richmond wo pensem kika enti se wo pe baby adama ho adwojo na bed na massage wo pa de eye Wadoma Royal Hotel Yeah, was single bed, double bed, the last room, double single. Your king size bed, your queen size bed. Ningine bi ubenya bi wo Wadoma Royal Hotel. Yes, ekuta conference room free nipa 50 dikosi 350. And ubenya bi wo Wadoma Royal Hotel. Enti na no pe wo pe baby adana ho ajojo. Na chese bed na massage wo pe baby hold conference. Say your wedding ceremony engagement program be a workshop be a. Na pe conference papa pa de ye Wadoma Royal Hotel. Ebu convention na me ba cho ye wo. Your number is 0558-599-679 0558-599-679 a Wadoma Royal Hotel na yesa wo pool your restaurant wo ho your sawa car park wo ho just your company a very spacious Wadoma Royal Hotel Onua osafowrade a wo yema ne nyume nyina ye nwanwa no Osahi Yesu Kristo anensanchira ni nyina ye nwanwa no omani pe free mfutro mu de ni sima pon madwaso no omani pe nyina hu se ono no yasafo urade no ono na ade nyina ewo no ono na chese wo obi a obi ntumi na wokatum so a obi entumi mie ono na wo sha ejina na wo kanso a ebemu enti e na no wokachire David se ewo mu se wo esere so de nanso me asafo urade a maka to so se wo baba be ye ohene mpon wo Israel memu no onipa biere ni wo betimi adane ne da David ebusuanfo de ne kwoto sere so so nko hwenwan nanso ni nwan hwemu no na asafo urade nam so di peja no se nko anko hwenwan anko ontimi mehwe nyankopon nwan na omo Israel memu no enti ene se wo na mamanie bi mu ene se ebusuanpo a ene se wo konso hwe bi mu na woni da so nyina sa woni se enum na awurade nyankopon be nam so oba be peja ona no pay ye from in another kwasinia we ye Katakyie live worship atuma hanyina live worship headquarters ne ha Apostle Sulebu Ampon the Church of Noah and papa be srai ovia one eda wa ha mama nko papa ho in fact 1 2 Richmond ye natina se ne hwe papa ye mama ne hwe papa Mike ne mama oh Jesus Ano penya me de yembone ache papa memo akwaba yenya okese me pacho me gidi se obade adoroma bibia ye boko nyame tumi nti pa ye ho ye pa wo Yesu Kristo nyame tumi nti papa me pesa word ne pa nyame tumi nti esanse se nye ni tumi a aye kata ye nso a oh yes enka ahoɔden ni hɔ enye nyame tumi ebo ye ho ban a enka atamfo de ya ye hanam ama wonse pesa word ne pa nyame tumi nti papa ma me ko eda hɔ eda papa eda ni nanu meni eda hia wo eyi ye kropon
Yes. Ano papa bi na eda frame na say hey eda why ade nya me hira pa me peda asem papa mpacho na bia boko de Nyankopon na dom. eda Yesu ase papa ye ni nkomo kakra bi na me gidi so obesra ye na yenhwe enioma ba akumienu asem ya na me kenfa David asem yi hu yi na busuafo hu se David onim enyan so hwe but no mu nim se enyan so hwe na o hwe no eye ne hyebra awurade benam so dia pagya no amana ba be hwe nipa so nwan papa o se empepi no obi na made bi mu ebia obi wo adwuma bi mu yaye wo se wo ankasa no wona kofa wei wona kokukuru wei wona kopagya wei but nipa ko no ade na wonam mu no onim se enum so na awurade Nyankopɔn be hye nanimunyam wo mu papa menti wona enti na chese Nyankopɔn no wo hye da no ma David ko pie sere no so ana awurade nhyira wo wadwen fa no akoma pa odi hwehwe nyame ho de akyerɛ ɛtɔm a nyame ti amen nyame we nyame Oh yes. na nyene kuredie kura kuretumi wona dance bi Oh yes. se bibi ensi a yehu ni kashiro enti wo so fa de asɛe na o da hyɛ nyansafo ni Oh yes. enti baabi a nipa bia wogine bia no onyame betum bia ya foforo de ama Ampo. eburo na yehu ni fefefe no se nsuo ni firimu a yɛ de hyɛ asase ase na sa pransa na fifi aso abapa enti baabi a na David hyɛ no na ye nyame ahoɔden na de ne hyɛ ho enti se nyame ahoɔden no kɔ hyɛ amane mu a ɛmfa hyɛ bayie enye bibia na bayie na yiw we na Onyankopɔn na hu na hu maboro mu tumi no ana yɛ wo sha enti onyame de David fantitiem ɛwɔ mmoa ho on sɛ ɛmmoa ba wiase ansa nipa ba wiase ɛmoa ba ansa na nipa eba ɛsɛ wo hwɛ twere ni mu kwa kan the book of Genesis a ɔso wo bɔ ade nyina wie na ansa na wo bɛbɔ nipa na wo ka che nipa sɛ won hwɛ mmoa no so ntoto wɔn din enti na bayifo bekum nipa ɔdan aboa enti bonsa fo bɔde ni ɔdan aboa enti aboa kura tumi aboa kura tumi pa enti na tese obi ye nipa bi mu omo hyehyɛ mmoa nie ya ɔsɛ enti ɛno no papa no saa no ansa na obeku aboa na wo sɛ wo ye nioma bi ana saa na tie ɔn sɛ aboa kra nipa kra enti obi a ɔhyɛ aboa nie bia na onyanome edi aboa wɔ mframa obi a ɔhyɛ aboa nie ya mani mu no onyanome ɛwɔ mframa papa na sese na wo ya ma sese na dubro nya ye nkuma akoko bie mu ade bia wo ye bia no ɛhyɛ obɔ mpa ansa no wai papa tiefo wo ma tiefo ho adwiri wo mo pa wo ma chese wo hyɛ aboa na nie ya wunya no me wɔ mframa de wo home ba wo so nyina no papa kyerɛ mu ye pa akɔ so me kura no sese no wa ma sese me akoko kura na minim kum so sese no na me ta kunkum baako bi sese wo ya ma magya de wo mu ne sɛ aboa nipa kra bonsam pe nipa dada no ɔdane aboa enti na hwɛ ne so ɔdan aboa ɔwɔ yes ana ɔhyehyɛ aware ma aboa ansa na ɔhyɛ ma nipa yehu aboa ba ne aboa bɛma ɛna tena sɛ ansa na nipa bɛ yehu nipa bɛma ne aboa bɛtena sɛ enti ɛne mmoa na tifi ɛmmoa ne hu yɛn ho hyɛ ɔmahunu bambɔ ɛwɔ yɛn ntam enti na aborɔfo ntampa mmoa ekum no because ɔmo no pɛso suma de sua na no akoa bi a mi hu no ɔno no kyese papa wo puro ɔno na nya hu no opuro abe ne nam ne nan so no ɔma na aduane akoa bi hwɛ ne sa no so wo Ghana wo nke yɛde wayɛ yi nkrakra wo nya hu na wo ne nam ha na wo kyese wo freedom of movement wo Ghana ka papa sisi yɛde wo sie yɛde wo yɛ mpusu ɔman a ɛmo akum ɛyɛ fufufu biara ɔman no edu abɔ no mene ɛdɔso ɔmo so na ɔmo ku aboa no sɛ aboa didi fam nipa so firi fam aboa didi fam nipa so firi fam
enti papa na chese David asem ya ye kan no ne papa mu nim say wo no chese wo de ye hwe wo betima hwe mo so but little did they know say no we know so revelation say enipa nim guase mpagya di bia nyame nim hu bi papa si woni bi si woni bi guase mpagya di enu guase ne ba mpagya bebam nyame nim hu bi ana de to nipa bia nyame ansanse a ema enti na open bi de boni ahye na fa hye nyame se nyame ne ye sa de no enti no o kan na asem so ono na obo sefo ne se won sai enti e maye mbremu obenfo de bebre ese nyame ne wozi ebremu no because I say boni mfra man komodie ye kan boni mfra man komodie a wate obi ho asem na o ka bi ese kesa bere huni mu hwe no waso wa no tenten papa na wo ka bi obenya no me ena no DJ ba ku bi a papa na me nam tenten so na me ko hu se na ade bi api o papa obi e ka bi omo ka ni nyina so no mo obi a wo so asotwe no me e wo nsi omo ba no a higher Katakyie live worship Apostle Sulebuampo the Church of Noah Kokoben Junction yo Richmond tiachi on hunyina edwiri no on tin sensem we bi da te Richmond tenasiye ne tie sunsumu nuama ejeje na musa onse oto onyina ho edwiri wo so de a wo be ma wo kuma kokko wo fie sa papa no odin na chese u sa nipa no ta keka bia unya no me e wo mframa no nsuo baby nipa di nkomo ka obi wansen body bia na eduabo da asase no baby obi di nkomo bone efo obi hu komo bone efo obi hu no me se me no monsa na me pema na me jansa no mata na afi no bi be fa esua papa ben Mike na mam ye na tiefuo ni tie nsem ni ye de ma nyankopon pese obobu di pattern ni se ye ate onim de ni nyansem ate mo di nyamempe ti se me no monsa na me pema na me jansa no mo na me se jaman pa afi no obi so be fa esua eti enipa bia o asase so oba ni bempa edanyin se obi a oto boni asase so enti emu hu tini ni dabi enyebida emu hu kura se wo no tese wo tini chen wo bi dabi enkreti kura afato esense ye embe yesi ade no unduru ho aye nka ho asem mitu kwan me ko yiti me ba papa me kura me hu TikTok na me se papa wo tese wo di yisem wo ho nam se me papa no Ghana for me no omo nkasa for 5 years apa omo de omo sa na omo tie abroche for Ghana for die 5 years but on say ayana on say obi no obi yaka ayana no me wo on obi yaka ho papa na se wosi ehwe ye hu ye o wiase we nya better sa wo enti na bibia na de enfa bibia nhye bayifo wa dua na wutwa ene papa me no obi ayaka me free am ni no kobom eni ni gobom enu ntina papa ma adua kosi so man ya oni Yesu Kristo hia ye o se ye na me free ene me France na mebo obi apo a free na kure ya chese Kristo aba me fie ma hu sa agen enkwage aba me fie nko ade ene me koye mo ho de ama ho mo ene Kristo se na enkwage aba ni fie de waye wade aye o ya no e ka di babra ho eni ni ba na tie na wo de wo no ko to dwa ni mabompa ese rade fa no boni chen abra mfo bi de nchen wo mfo obi de nchen no o se rade fa boni chen nyame de che wenye ye che wo de unia de chen anso ti no se mumu aten ma mumu aten wo mu maten nti aten ye page ade de e ya adwene nti obi ni ahode wona adwene o dani jibifo e ma ne kra ti ade o se David de no hu nyina ne se ayurade ne na hote oni na ni da so ayeso sofudie no ho eye frɛ de ofrɛ do tua oka eni nipa do tua aka enti me hwɛ se nipa no be tua oka this year meti kwa 3 times or 2 times
se nyame ne tuaka enye nipa ne tuaka Debi. ne se eda wo hoi na se eda adwuma bi eda afra me se memra na memya e wo se eda mom ne tua meka otua woka enye eda ba na wo so otua meka debi eda ne se otuaka enti nyame na de ne nsa ka nipa akoma ma ne bo nipa ba sha wo de sha wo nse se me yusu madwene wo wiase dada nipa dia otua amana bi da ho ansa wo ma me tape duabo na okankofo ho nse bia ne mada chi des ebe basa yes no me ni bia kan no enti o ya ade bia ye hunu se o ya kire nyame o nya kire nipa ene nyankopon so fa nipa mo ne hu nyankopon ti nyame som no e ya adwene Katakyie live worship ready am ye ye sum nyame wa adwene yesum nyame wa adwene mu de won pe wasem bia wona adwene onu nko ananim ana papa ye mienu boni ye mienu papa ye mienu boni ye mienu papa mfize e ba ko papa ye mienu se ade bia mu tu enti echema na e ba ko ejines ye wo papa oba ne be ma na ye wo papa ba ne papa be ma ani ye wo papa bone ya dan ne papa ye fan se be se me toka achew ka na me to achew wo me to achew ba be ku ba woni se me ye wo papa nese papa ye betra heaven ni bi nunu enso me de ka ne ma no wani age ma ye ka no wadwuma se o de benya ase de no free yas pieni o dimi se ono wo se mi wona no wa to sprinter mame wani age wa ye o papa so obeku enso ga wo so tena ase kura hu se da bi to an wato mama me so me fa nko se Kristo nsa God bless you uzu unim so wa ye o papa o but Kristo na woni ma die nyina no a bibie hinta no Jesus ono so hwe ne sa wo se me bai so wotimi etu anamon bi aba meme asafo urade anim a ani o papa so to so ni se me de ade ma na me se me show ni nya woni pato on so bebusu obi asem e me na twantro a ebusa no enye sa wo no aye bone Tiefo Apostle Sulebo Ampon, the Church of Noah. Papa no papa ye pass through. Me say me papa ebe ye dwumadie na ye bedi no hana no den. Enti wo tie ye na se wo pe abrabomu sunsum nioma etie me na de bia me ta kama asem say life is spiritual. Oh yeah. Wo sore na se wo no wo be yare ene ye Wednesday wo asore na se wo yare a wo yale enra esi wo sunsum se wo be yare ene Wednesday. Life is spiritual. Enu ndi na papa yo twa se yenwani emompa ye ne yankonso hem. Enti wo a wonya mpa ebofo wo a wonka Katakyie live worship wo me yemmompa ye nsore wo doma nkoma nyankopon no e wo hwe ye nsore ne betimi aba beto because wo so de free wo mpa so no wo amompa ye but an wo ni ye bompa ya Kristo bambo no eye den ekata wo so ade bi wo na ese won konkono boaye ma ye tia se wo ya dwu onze onyame tie ni pe bi ampa ibo Katakyie live worship ready am ye so yin pa boni ni papa pani ba enchiriche bi afedi pe bi adwene se wo ye boni obon pa nyame tie oni se boni a wakwa akodi die boni die tu ka so omra so de kura na ono he na kumema so fo me de obi kunu twimpra obi boni eye entro obi boni na dwene odi da nipa wo kwan bi odi srade obi ko timi srade fu bi nche de ade so won pa nyehwe na onyankopon na o ma boni ho odi mutumi onkonkono de kasa kire no enti onkonkono gina wo se Yesu de Yesu be na onkonkono yo difference ni bo papa difference ni difference what do na mframem different God bless difference say wona mframem difference wona mframem enti onkonkono no so odi boni nyina obedi ochi akopem se obefra sasoso okasa che odi bia ye ohun konkono no okasa che odi bia udi boni kra still na no okasa chiro enti okasa obi di boni onkonkono emme na ena nke nyina onkonkono me obia
Enti papa obi wo ho no wedi bone saa so ono so kura na nyame bone ho ban eye ade bi wo ha eye nyame enhyehyeye enti no be so obubu atem abrante na oka Yesu wo cross no hwe ne bone odi ye nyina na ho odi e wo Awurade nse enti obi ye bi a wo ye kromfo pa na so na ho odi no Onyankopɔn na papa obi ko wie obi di tu ko sini so na Nyankopɔn ze ma na ho odi e wo ho na obetwa obetwa so oba e wo ho ya no mon kwan a Katakyie live worship Awurade ayen ma sent na free nsa ba enkwan ne de e wo yemu wakoto ba ko didi no na no Richmond me say so fu wo wa hamisa no me de no ko etena so achi wo baby Richmond di fufu isa was there be mesa ba for community kenti o mo de no na ede Richmond di fufu wie ye o horo ne nsa ye ba was bra ken kotojo na agye mensa nam so utiri so na agye wonsa me ba Richmond so nje ade bi a woye bia na tese nkwan ne de wo mu ade bi a woye mu so akati asase so ana wo nyame atemu no so no wono mu department asase de bu department so obi etie ye critical no de na adwene di nkomodie na ye die na chi a chese ensem na Awurade papa say si honi bi because o mama ye shock o Awurade yesi Apostle Sulebu Ampon ono nya betena ha de mo kunkun ne di nsem ne basa na ya na me mpen o live worship yi so I live worship no me ban na ma sheda ma papa bebie nu ma bie ni me se na wotwi we mu me ni Apostle Sulebu Ampon wo fi ha e be di sunsun mu nkomo de won po agudie no ho o friends am afodi abo an kra de won pe wo agudie no friends am afodi abo man na tese obi a wo hia na ono no obobo ne hwene fa wo ho tese wo hu se wo bakura na tese wo hu ye na hi kura no sa o friends am afo budu abo e di enti na wo ye wo sa uzo nim de wa ye no enti na tese papa obi taw na ye o tan hu na on zani pa na e bonu hu dua edua no wo bonu so za firi asamado enti obi tie mie papa me hu ye na hi tese onu tese me hu ye na hi za sa ni pa no wo bonu hu dua o hu kura sa ma testi bibi kura na no na ni bebo so za firi me hu papa sa ni pa no wo bonu hu dua aya na me pese odi bibia be hyehyɛ belifo nye bibia na ebe belifo wo so agimi atembia obefa wo ho odin dia ye oduma kontia sa ade a wonye bia no wo yi no firi to pifa chiri cause wo hu se wo adwene ni mu omre adwene na Kristo timu no wo be ma Kristo abeye keto wo adwene ni mu enti na obi antuni fa bo ne nche bia no nyame achiwade kese ya yenhwe asofo a na nzen tokwa bi ba bi omo ya asofo enye so omo nya asofo ba no omo refi se de omo di na chi no kontesa omo refi omo ho ena omo ye ni pasem enti unim de wo ye adwuma ma no a wotie yesi ye adwuma so obi be ebe krezo adwuma wura na be me achi ni pa na to so be sako ha na obi aso anyo adwuma wura na betimi ayre agi because na wo fo adwuma se ye adwuma wa enti una kasa mframa enti asemi obeka yempe no ese ebe tako yeta adwuma wura na ba be enti ojidi ni awadani Kristo ni no unyo ojidi ni oye kramuni unyo ojidi ya abosomsom ni nemo oye Kristo ni ti Kristo ni su no ne ban no ene se wo hwehwe enti ye bona sum na waja wo se ja fache wo we de ha na fache wo ezi omo manya mesum ni ye di too much enti so wo so ahwe na ko kan bia obenya cash because omo bomb pen man ko for say Awurade nsi sankofo ana sankofo na bomb mo o matamfo na tenda be against asofo na no mo fight against omo ya asofo hian bible pa asofo hian bible Apostle Sulebu Ampon Church of Noah kokobe he ya watra Ekropon Junction na wani kire tabre no
akakra mu oduru abrafo kokoben akakra mu oduru tabre tobutu no abrafo kokoben junction ho na won sabenkum so ho na yasafo ne wo mema papa de ne number na tuja 11 abo ya bobo udem Apostle Emmanuel Gyamfi so ofie ha ene one e bompa ye papa mse obi tie ye na nipa ni nim se na awotwi mu no ye bedi sunsun mu nkomo chese nkomodie na ye obi da ma chese onya akra e beto aso nenso Apostle Gyamfi so ofie ha ye bompa ye papa for number ni tuja mama my number ni 0244 89 14 30 number 0599 papa says si first one is be mo 0244 omo anya ni 0244 89 14 30 number 0599 17 18 43 yenko bi papa 0599 17 18 43 and wono nyoma bi koso wo abrabum ene papa wakaka nsem bebre won say aye wo adwene mu nwonwona he on tiase ebenya botra bobo sa nyoma wesu pem ti koso ati Katakyie FM Katakyie live worship eda wa ha ma menko eda ho na de papa kan no so eda in fact papa de anodin na etiefo nhyene nso se ye ne papa ofia ha ade bia ehinta na mani pam timi nkonkan because ade bi wo ha utimi se ubusa won se wa bompa ya ache na awurade ada na ma bompa ya sa ade we wonye maame enso na bia eya ade kitwe bi ni akwankyire bi ni ade bia na wa adwene ma ho so but Apostle Sulebu Ampon abeya wo bebie ni omu ebe mani peso anam so anya we den omo fa ho di eda de nioma ba kuminu bia wo atiefo yeda mu nyina ase esre Christ asundwe de ma obibia se obema wadwene asi obo ade so na sanse ono ene kuta woni padua ne nyina eti se de wakotoka na wo battle ewu battle ne wu a uni option bia agese osa akope battle for battle ne move car no that is it eti no mesre eni pa biara wo ti wi ase se kai obofo se wo kai obofo a emma wo mu eniema bi abonfia ebema wo be hu se asore dem ho no enye heaven kwan no na emom eye ayaresa bia ewo nyankopon emu eti kwa asore eti se hospital se wan kwa asore a yare bi wo mu a eye kro no eho na abekwa akonya eho aduro exactly it is sana make kire etifu nyina mama asore kro enye yade hiade esanse ho na ye kokai ye bofo no eho na hospitality no obeba benya na wonso watimi de asiesie ni padua no na ma emfomso bi a wo mbia watimi atwen ho afiri mu etietifu asore eyema enipa bia se ye kremu sore se ye Kristo sore yeni nyina na sana Awurade ehwehwew sana Awurade nyankopon ehwehwew the Church of Noah Apostle Sulebu Ampon me papa minim papa dada satana miso pa ye nyame djuma nene mesi ye wo fia papa ba fia ye be disunsu mu nkomo na no so anam so aboa because life is spiritual. But your open first of all 059 917 1843 059 917 1843 059 917 1843. I was a would this soon sumunio maybe come a barabo na mo abrabono etumpon. Adia wayama Sarah na adia wayama Abraham David Joseph
enti Awurade Nyankopɔn ye da wase na no pa dia me marriage mo wa yin fa me besi no ko Joma Saving International School and they will pay baby do abofra na kwa school papa do abofra na kwa kwatena se na ya tete no nyamisumu ya tete no Kristo mu ya man education papa dia me pacho eno ane Joma Saving International School na no pay e fam mo frani free crash di kosi primary enti ye form free crash di kosi primary dia me pacho ankrankrafo amutie me aban adwuma fo amutie me mo ye adwuma sori na ano papa ekwa adwuma no na mo pe ba bi di mo mofra na ko school papa de mo mofra na ko ne de e na no pe me kanfo Joma Saving International School dia mamo ye won nebe ISIS Junction Unya drew ISIS Junction abon say a signboard no bo ha chese e direct to the Uber school mo pa school na in fact ya to one for school ni nyina ho CCTV camera bo school mu ho ye teacher phone no so chese omo ye very neat a teacher phone ye neat ni no omo de afra mo fra ni nyina na no akura bia me pon free a me kwa so mo pon school akura ni ka ba ko hwe east ena ne bet no so hwe west ena na tade no watoto ba kwa ye Ghana is longer than Africa and I'm say hey school be na wo no sa school na Richmond ko ye na no bi na akura ni ko oh Jesus Ghana is longer than me pacho Joma Saving International School de entisa ye siesie abofra no ya pon ye siesie no ho apepa nanim kama ye wi isa de na si school basim as air conditions a wo mu eno ani Joma Saving International School nebe ISIS Johnson and nebenti wutie me wo ye mame wo ye papa wo pe ba bi di wo abofra na ko school akwa na adwini mu bebie no aka brofo no chese o ka brofo no na no se ti wotwe ya akanka sa mu no eye Joma Saving International School Fred Joma for na no pay 0245 081 871 0245 081871 admission is still in progress yeguswa ne yefa mofra no ne yefa omo ne yefa mofra ne za from crash to primary eye Joma Saving International School Apostle Emmanuel Gyamfi wo via Messia ne yeba bompai we are going to pray. Jesus started with prayer and ended with prayer. Jesus started with prayer and ended with prayer. Enti enano peye bobom pie. Because life is spiritual. E defie de ye di enimu ya no. E defie de ye di enimu ya so no. What na chenchire kwaso. Efie de we na wotwe no. Efie de we ye di enimu ne na wotwe. What na chenchire kwaso. Our foundation of Christ ministry. Life is spiritual and ye be bompa. Mama rabana multi-purpose of friend na no pay. And say who pay cement ato, who pay iron rolls ato, plumbing materials, POP cement, who pay ni ato no. Me mami Victoria say no free Germany abe. Ono no fie ba ko na wo si no Kumase no. Me mami Victoria free Germany abe. Ni dan ba ku bia wo si no Kumase a me hweso no. Okoto ne cement ni nyina wo mama urabana multi-purpose wo. Ye na wo to cement adan no wo ewie bibia ma wo no. Adan ni frofro. Wo se di wo si wo fie na se wo dan ni frofro me pacho wo anto cement papa. Bra na beto bi wo mama urabana multi-purpose wo. Se passe wo dum jajanjen. Ene wo se passe wo dum jajanjen. It is a plumbing materials, POP cement, fiber, roofing sheets, iron rolls, who are binding wires, keys, padlock, etc. And there's a no matter what was winning in a baby woman, rubber multi-purpose work. It may me Victoria Dana was in a memeno, menamia a you. Menamia a building contractor, engineer, menamia foreman.
enti nyoma yeto nyina hwibaro ni nyina yeto free mama Awurabena multi-purpose so anope from me mama Awurabena 0243 602815 0243 602815. Also, bet me about Facebook. No, about joining on live on Facebook. 1 hour they comment about Katakyie live on Facebook. Katakyie live on Facebook. YouTube no say katakyiefm TV. But I never join any mom pie. CK for su electricals. CK for su electricals. Me pacho na no pay bra CK for su why. Electrician for na mutie mo momra CK for su na no pay. Na electricals unio me bia so no momra na mo meje. Japatas. A rich man for me go Japatas. A few run for no muji misu ye. A bra Facebook number hey. Showroom pana kasiye the whole Ashanti region. A Japatas in the Kuta showroom kasiye pa. Thousand who do be be obi ho. Uko Foundation of Christ Ministry sorry dem ho and one but tomotas ni nyina wo Japata. Tasa wutias wana ho nkonkono se kasa ho eno ani Japatas. Tasa wutias wa chese ho no obi abodwa kura wo na mu kura na chese Awurade Nyankopɔn sa wo yade nko a Japatas. And open say 40 by 40 rustic, 60 by 60 rustic and Polish waters, bathroom, basin with cabinet, doors, keys, handles, padlock. Ni nebi ubenyebi wa Japatas why? And come baby unko tiles and no tiles for a tile and 2 year mawa. Uwenze utie tiles no so ane ye foche. Utie tiles ubonza ye foche. One koto papa. The whole Ghana, any the main distributor at the Twyford. Will be because a Twyford. A Twyford. Any Francia product in India. Ye the main distributor the Massa Jumakui. And due to music, 1,000 and Casana, just say, papa. I don't pay Fred Japatas for 0245-967-229. Obakono bonse manager Gladys City ho. No tena no compete anymore bonso. Or ye order no click or click Jesus. Manager Gladys baby obi Nyankopɔn hia no odoma nko Nyankopɔn nya ne kese. Enti wo bana sese wo ngo ankasa wo ho nso a wo de kɔ no ka kyense manager me pa cho sika na nka me de beto tax no me baye no tax na ahodo na ma ba hu no asa amma mi sika na ma short. Manager Gladys so be hwe kama terms and conditions bia nso e wo ho bia wo no be ye.
don't pay friend number 0245 967 229 0245 967 229. Ejapota. Awurade amaye ngunu amaye ni mangu asedi Apostle Emmanuel Gyamfi wofia mesie ne yebobon payo eni yebe sori nyame o eni yebe sue nyame asemo enti ba bia wo bia sase wo bia wano de nyankopon ase bia wano de nyame ase se wodoma nkuma nyankopon aye bia fu nyankopon odoma nkuma nyankopon tetika so nyankopon woye bi di amame woye bi di amame meni mebusia meni memma woye bi di amame Awurade ye bi di ama ominua me wa ye bi di ama me ne wo ma wa ye bi di ama wo ni wabusua wa ye bi biewano danyame ase biewano ka bibi che nyankopon ka chele se Kristo membra wamo Kristo meda wase esanse minim se nyama wo de nyami nyansa na minim die bi enamu ye ni experience wo enamu me ma me wutie me nwa ba ma wutie me enamu ni ye ni experience wo kwada no kura wo tama wo da yo de wo ya na say abo 11:5 but wo say bi abo 11:5 on seconds bi da so wo ni ba wo so sa na wada wote woni a wo hwe time na abo 3 am experience bi ani namu enti nye automatic say wo kwada wo say wo sore because nana wo kwada ye no obi da sa na na bi na so wan sore biye wonu de nyame ase fasidama no kase Kristo meda wase meneme ma meneme bushia meneme adwuma ye papa wo mama adwuma ekoso meda wase adwuma ye slow nso meda wase esanse twere ne se ade nyina mu no ye fasidama no Mesia ni ebobon pa ye besua nyame asem esanse Apostle Emmanuel Gyamfi wo via Senyame ye bi ma Elizabeth o ye bi ma Hannah o ye bi ma Abraham o ye bi ma Nema na kwata aye no e ma Nema kwata ne timi eyiraye e ma ne nsaba twere ne se wo kenkan twe na o si afi Nema wonam be yese abofra ya wo ne foforo Sanyankopon ni ye kanfo no de ne ma wona no pai Apostle Emmanuel Gyamfi Foundation of Christ Ministry wo fia nyame na ono no oyem de ma David no nyame na wo sesa shebre ma obana na moje tu ni mfinhie dumienu no sanyankopon no ba be sesa shebre no sanyankopon anope oba be sesa yedie no oba be ma empuntu ne enkanko aba woni wo brabo mu na anope makwandi ba kapapapa Apostle Emmanuel Gyamfi wo fia radika papa memo akwaba Bema, mejoso. Upon the unya drew fi hasano the empire bonotism may charge too much, na me charge too much. But I sorry boko dear. Cheriam ponyango pon to minti. Pa. And sorry many na so no a radima and I'm so more moody. Yeah. It sounds a winning quam. Papa winning quam winning vom. And the radin uncle Poman Namosuma on Sonny Manuzu dear no moody. Sanity. And you will be super wood dear, fear the dear anyway. Fiada no pa sorry. Na nyame adoma wo chena. Anopa me jo nyame tumi mu. Eti obi bia asem. Jesus. Mini problem bi e do obi so a wo de ba wade ntumi nye. So chena no pa no ma tuni din 101 free worship. Chena nyame adoma. Anopa no nsia na ma hyase. Ewi adumi enu ne de aba na wie ye. Eto nsa fro bi bia o pa wade tumi. Se ontu anamon na omla mewuram e Foundation of Christ na onye tu na mo na ba bewuram a obi bi mfane hawo ne na mane emma ensan fenko ejano pai se utie Katakyie 90.9 nyame ka cho nyina yetiawa tu na mo na hwe nyame tumi a kira kwan na nyame tumi a kira kwan na ba hwe na abehunu eno ba boa wo agyewo ayewie ho bi na da famane na son ya dadwen kodana eya pinisiam na onam ablanti anasa babawa otoade ye ntoye ntua eno me da wabla boso tumlikai nebla Foundation of Christ nyame adoma wo kina no pa 101 free council na o kina no bema obi ba me hwene nsam
nipa ne ba mehwe wo nsam papa de omo ba no o pese o hwe aduane o mudi ya na se de ose nipa bia o yedie wo nsam nipa yedie wo ne nsam nipa o yedie wo nsam enti papa ne chese ne nsam na wo hwe na nyese bia wo hwe se wo nipa na don na ne nsam o de na se ne nsam o ihwe wo nsam ma wo sunsum ne akutia wo sunsum ade ama wo de nsa so ma wo ble sunsum ne o ya enyeye Jesus eto nipa bia wo tie mi bia no hyane so me so o chan ba ye be sunsum nyuma ubehwe nipa ne nsam na die di na tie bia no die tie ma ne yade ye die tie ma wo yale die tie ma ehawo na eso na odi banyame anim no yes Osi cheni enti asama ni aye de ben abayen so etu ochina council no 101 cheni enti asama ni abayen so amane bi ye yare amane bi ye adwuma seye amane bi awaliguo amane bi ye boniye amane bi awumawuo amane bi ye promise and fail una onima amane ko a wonam e wa setane ablabom eti me ka che o se bla na me kan wo awade tumi mu se obi ma ensa nko ne nsapan obi manyame anim nsa nkɔ ne nsapan dabi eninti na abofra na ode empata mienu abodo num ne banyame anim no Kristo shira asoma ne ye bebre no sense ode banyame anim wankɔ ne nsapan dabi nyame shira asoma ebi sa be ka ho ma no pepepe to obi ma ensa nkɔ ne nsapan aso nyina bete na ni wa nyina de o mani behu eyi na mi adoma everybody nyankopon eni ye diniye o say ye be bompaye papa ye be bompaye pa ye be bompaye ye be gina Psalm 5 papa ansa ye be bompaye no ma mini kan fa call line intuja because papa one wo ye be bompaye papa number ni 0549 my God 687 100 0549 687 100 and answer 0249 00 62 another 62 yes 0249 00 62 another 62 papa ye be bompaye be ye bompaye na mu no obi betimi afre no wa ba awuram papa ne ya bompaye de aye den e de amono oh Jesus Apostle Emmanuel Gyamfi it number ni is 0249 0062 another 62 papa yenko everybody show bia mini problem bia da wo so Jesus anopaye everybody be ye anopaye ba be ka wasema everybody no ye mpaibo tie fo so betie mi no mienu mpaibo eya se bia ba bo no mi enko Psalm 5 Psalm 5 verse 1 going no na ekan mame na ye nyina so emompaye anopai ye nyina so say atamfo nyuma o say awurade yes papa meba Psalm 5 no meba abele drumi so Zimbabwe shandelelele le bamba baba shandelelele le bamba bamba zianda bayande abalaba le ka baba baba le ka baba papa yenko Psalm 5 no twinu o say enwom etrenum enwumniti no o say aw awurade ye asoma me nsem awurade ye asoma no pa ye nsem a me beka na dwene ma pinisie ho tie memu ho sufre awurade tie emoa me hia no eno na me ba be suafre wa no pa me hene ne me nyankopon wow ni me nyankopon oh Jesus efrise wona me bo wo mpaye wona me bo mpaye no pai everybody ne ebo ye mpaye a kire no Jesus Christ esi se ebo tonsuo se ebo na arabic o se ebo ni die yo ebo aye ebo ne ebo ye de ben ye ebo kire awurade awurade mpaye ne ye bebo na po Jesus Christ waduma ne hia mpaye bo
Umani here paibo. Our really here paibo. Jesus. Wakwantu ne here paibo. Wasita ne here paibo. Jesus. Ye what you mean kase Jesus. Jesus Christ. Everybody mo anim go aseda. Amen. What's ever the mean una me bomb empire. Eddie Acho. Twas we got crabby mammy. Papa verse no. Or say, oh, Eurade. Oh, Eurade. What a minute and no pano. Tiaminiano pay. Tiaminiano pano. Yes, nano pay. Me de madis ready. I'm a pain. I'm a ready. Ever winning. Na me de menida me de and that's what a church. I'm a payer. And I'm able winning. Everybody many doubts to say about me. Somebody said Jesus. Jesus. Everybody yes. And none of pay. And none of pay. Semi program at time for my time for the program camp. The program camp. Madi pebia. Omodia kwatu. No more sen. Me famadi. Say Ejuma. Akwantu. Sika. Enimonyam. Me famadi. We yes we man bompa. Maya kabere yaba. Ye kabayaba. Makabadia kado sharaba me family and now no pay, Malikaba, Radekeba, Jakaba, Riapa, Kadeapa, Malekaba, Rikako, Jaleba, Kayapapa, Jesus, Maliana, Rikaba, Mayababa, Holy Ghost, Jesus Christ, in the name of Jesus. Kasabadi Yesu. To me biara. E won mame abusu. E won papa abusu. Nani mi die. Se me come anymore. Na wo twe me san. Ewade me sra. Se me biema no. Na me bompaya. Sa to me no. Me say ni nyuma. Me say na konde. Wo Yesu di. Biema no bompaya. In the name of Jesus. To me bia wo mame fie papa fie. And I no pay. So wo konde. Mi kare abadosh. Kabaya. Makubele brekabala. Makonda ikabala radeka lazika radeka in the name of Jesus. Radia Payaba, Yakandekaba, Mayekada, Marebada, Makubaya, Malebayaba, Makabayaba, Makabayaba, Jesus. In the name of Jesus. Kaswoni pabiara. Oni pabiara. Mayawa doye. Mabwa wablabo. Now the boni tuameka. Oni pabiara. Wafa pen. What's a computer? Wafa paper. Now show me one symbol. Ediama me boafo. Sebeya me nimbegua. Sebeya me boafo bedane me tamfo. Sebeya me juma be say. Sebeya me blabo be say. So yoba. So ya bema. So ya kwada. So ya pani. Ebadi
Said the university. Which is 2 Timothy. Chapter 4. Verse 14. Bible says. And that's Andrew. Coverage on 4. Oyemi boni pi. Everybody tuanika. Said the Newman. SCT. Only Pabonia for me. Woma blabom. Enano Semi Piema. Mami Bompire. Everybody tuanika. Said the university. Oh yes, we did. One Bompire. Mashika para. Rande kabaya baya. Ye kaya baya. Le kanto celebre ba. Rande kabaya ba dozaba. Ria dosa ria ba. Makobala bala ba. Rande kabaloria ba. Rabeka do celebre. Makobreya para Rande kabala bria. Rande kabala bara. Makabala bria ba. Rande kabala bala. Rababa. Rande kelebre. Maye bere. Rande bere. Rakabere. Makele. Rapaya. Rapapa. Wali wakanda ya bala. Holy Ghost. Le baba. Makaya dababa mayande kababa rashika balanda likababa likande yaba rianda yaba rande kaba makabaya broshara rekabala bra mande kadosh katere yaba ratele yaba zukababa rande kababa likabaya. In the name of Jesus Christ. Kase no too many mamana. Yo too many mamana. Onu na beto salmon. Onu na beto salmon ni. Ye wo sumi fidie. Fidie be yi onu a. Fidie be yi onu a. Ni obo me ho pomone. Onu ankasa na be chichire. Onu ankasa na be chichire no. Onu ankasa de be chichire no. Onu ankasa de be chichire no. Ewade Yesu. Ena no pai. Medi fremu. Mi fi bayem. Ehya wonsa. Ni odwene musu ade. Ni odwene yale ade. Owu ade. Eka adwene. Enimguase adwene. Enko no ano. Wo Yesu di. Bi wan bompai. Mayinda kabara baraba. Oni pa bi odwene ye ho bode. Wo Yesu di mu ni hwehwe na ne nko no so. Le kando sarapa kadaya ba. Rikapado shate kababa. Rate kabaya badosha. Randi makoba. Rate kabaya ba. Rapaka yeba. Uriando sia kabosa. Arriba kababa. Arika de bazonte de. Arande kamakoba sedeaba. Lipaya baba ya kadosha. Arapadia kapaya palaba. Adekos kate makobaska. Abrada bakabaya. Ya kabaya. Jesus. Radibaka Yaba, Radikabaya Baha, Radikabaya Baha, Radakabaya Baha, Rakabaya Baha, Yabada Jesus, Radikabaya Baha, Rapakaya Baha, Rapaka Baba. In the name of Kasa baby amani mo nyamse. Baby am ye die she. Anopa me timade. Me timani mo nyam. Me timi ye die. Me timi nkoso. Sesaya. Wo Yesu dimu. Le patobo sha. Ikabarianda yaba. Yikabaya mboro sha rebere yaba. Rabaka debe yaba. Rikambamba sonde kaba. Rekabaya yaba do celebre yaba dabara. Rante kababa. Rabaka yaba. Rabaka baba. Maya baba. Yeba. Ikabaya. Malianda radikaba. Rekabaya. Rekandosha. Riabadabea, Makunda Yaba, Marenda Yaba, in the name of Jesus, Makobada, Randa Papa, Kayanda Papa, Kayanda Yabala, Rande Kabala Broskata, Aripandos Katabaya, Apalanto Yebe Kabayaba. Makilapa,
Marindebeya balabosha. Ramba kumbarabakadosha. Arakabeya badoba de kabaha. Azika papaya pa. Azika parata tabayaka. Amande pakabaha. In the name Holy of Ghost. fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. In the name of Jesus Christ. Never be any shop or tiano. Driver near our ticket. Jesus. Penny be our tin office. Yes, Lord. Near what you are, Jumam. So ya busumi Juma. So to idea. Yes, Lord. Ye peja wa Juma no yes to Jesus' name. Kasabadi Yesu. Eradi Yesu. Majuma mpeja. Majuma mpeja. Majuma mpeja. Majuma mpeja. Na misika semu nkosu. Na misika semu nkosu. Na enshanya media. Na enshanya media. Ewade wasam se. Ewade wasam se. Ubeshire ni pensa no adwuma. 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 Ewade shamu adwuma. Ewade shamu adwuma mi ye. Mihia boafo wa. Mihia boafo wa adwuma. Ewade yini mame. Ewade yini mame. Akwansidie biara. Akwansidie biara. Esimi boafo wa. Esimi boafo wa. Midi Yesu moja. Midi Yesu moja. Midi yini free wa. Midi yini free wa. O Yesu de. O Yesu de. In the name of Jesus, Malinda Daba, Ikabala Bebe, Makapa Baya Bayaba, Arinda Kabaya Bayaba, Mayakana Bayaba, Rekapaya Bayaba, Ikarada Bayaba, Yekapaya Bayaba, Rekapaya Bayaba, Asokate Abaya Baya, Azepate Kapaya, Azela Brakata Bayaba, Azekapaya Brakotayaba, Isakati Kapayaba, Isakati Yakalabra, Azekato Yabalebraka. In the name of Jesus Christ. Everybody me bumpire wa Yesu dimo. Jesus. Baby obi tie me bia. Problem bia da so. My God. Amania bia so. Wa ha bia wonam. Frey ya. Yes, Lord. Number near 0249 0249 00 00 62 62 another 62 another 62 0249 0249 00 00 62 62 another 62 another 62 Frey ya. 0249 ya. 00 Frey ya. 62 Frey ya. another 62. Baby awobia. My God. Baby awobia. 0249 Hello. Hello. Cash. When to me. 0249 0249 00 00 62 62 another 62 another 62. Ubeso yenshira. Ubesa kwa bibie ma. Problem be na da so. A ubesa wade nyama. Flesisia. Flesisia. E wade tumi bejo. Na ebe yiwa firi ni oso nyinam. Jesus Christ. Number near 0249 0249 00 00 62 62 another 62 another 62 0249 0249 00 00 62 62 another 62 another 62. so feel like bia wa na yesi adum na omoboa check it ever it is some fre we dey koso an fre papa me pese etom me pese obi a obefre bia no adwuma a oye no onka adwuma a oye me ba jodin di sana kasa fin acha me kasa fin na enebe yini ye vra o san nana adwuma be na oye Nana automade yento. Enemy bie atofo de ma wate. Jesus name. Me slavery say ankatani bie kata wadwuma ne so. Jesus name. Na me bie adom pron e de ma. Ba bie wo se nipa firi beto wa de bia wa. Me de Yesu boja bie de ma. In the name of Jesus. Ade be ya consider me twam. Wo Yesu di munti. Amen. Amen. Nana ne me be hyahye asesa wate. Amen. E wo Yesu di mu. 0249 00 62 another 62 0249 00 62 another 62 everybody near boafro. Hello. Okay, I can't say me and far off the following. Hello. After we didn't design Agazafin. Fansa to your friend tsunami mompire mount. Ever me bompire do about shawonsa. Me do me a funya be a free so. What Jesus Christ demunti. Amen. Everybody sorry, Ali Mami. Number near 0249 00 62 another 62 0249 00 62 another 62 Unzubetimi afre Everybody nyangopon inshra
Na onyo kesiye. 0249 Yeah. 00 Yeah. 62 Another 62. another 62 Yeah. and I said 0549 Mm. 687 100 0549 687 100 Papa obi aba ho mane so ana. Hello. Okay, want me yamba floor. Hello. Nipa jodi di sana kasa fin. Afari, ade na pese ba de yama wana pai. Adwuma be na ye. O don from me won yama. I will find migration for no. Me say ba de so matter for me na wate. Ade bi e be si ukwan wo adwuma ye mede Yesu moja twam. Promise and friend and 10 time biara tamfo ato achichiro me de Yesu moja samen. Oje ni fa wo de nya wo de e wo Yesu di munti. Amen. Amen. E wa di nshira wate. Enema be sha sia koyi wate. Amen. The number ni is 0249 0062 another 62. Nyame adoma ochina no pa 101 free council be koso. Foka be si o Afeli taxi station wo. Biso om say open Opambo junction. E wo enebe hi kwan ne so. Om che Opambo junction ne so na onya duru opa. Mesro hwe onsabe nkum so be onsa brante bi so na de. Fa e kwan ne da wo ne so na bla. Kan efie 1 2 3 4. Efie na to so 4 no e wo onsabe nkum so no. Na chi ubonsa blosan bi so ya paint hu jalo. Sa blosan na mu na me wo. Ochira no pa no nsia na mahase edumienu nam de abawie ye ifiada no pa eyem paibo no nwatwe ne fa no nkro ne maso maikim dumienu na ye de aba na wie ye problem bi na da so amane bi na da so a hwewadi tumi akira kwan mi da wadi tumi beboa ajewo ayewu ye ama ogene adanside mapa ewo Yesu dim no ayewo dia number no ye ba be sori ewade ebremu ye be page ewade na ya ye ne kase etimi se sori ewade bi ewo fie o sori ewade ewo adwumanum solewade ewo bia wo bia no sole na chi no adansidie ena ebesi ewo asetena enu ablabum show nkom se ensi wiye ewo Yesu dim ka amen kase pa Amen. Apostle Emmanuel Gyamfi, Foundation of Christ Ministry. Nyame ya doma china counseling kese koso pa. Nyame nshira mama join on TikTok live ni nyina DJ Purple DGH funny face yan kase enua funny face anytime be about TikTok live bia o join ye ne sorry nyankopon. Nyame nshira no papa. LC enyonam oh Jesus. Apostle Emmanuel Gyamfi, Foundation of Christ Ministry. Yeah, Baba, sorry, Nyankopon, and I am the captain of the ship. Mami kwa TikTok akra me uze Miss Koshi or send Jabasa Pofa GH with the Takrade Heavy wa joining Shamsia one also joining live on TikTok. Fresh Tea Bread also joining Britain Man and so joining live on TikTok. Nyamisha munyina no nyo bia kase ye ba be sorry odoman kuma nyankopon nti ba bia wo bia no hyase se wo dana se hyase se wo dia ye nkamfo ntontom ni mpeja mano ba bia wo bia no dana se eye na adom na huma bro na ye da so ye tiase
enti baby a wo bia yemfa seda manyankopon biwano wona wo bosunia asase a to me ninara Katakyie live worship. Radia.
Katakyie live worship. Awurade ayɛ ne yie. Katakyie live worship. Awurade ayɛ ne yie.
Oh, Jesus. Oroman kuma nyankopon hyira obia no nyo obia kese. Ya sorry nyankopon. Ono ne kronkrom asafo Awurade ayimu hine ewura mawura danse afari nyankopon no. Oye kronkrom asafo Awurade danse afari nyankopon aye biafo. Ono na nanim ne nachi nyame biara ni ho. Yedana se hye ne din kronkron na ni monyamo na no pai. Marinta papa. Thank you, Holy Spirit. Yedawasi. Eba rich mo medasi. Oh Jesus. Kapata kataba. Kronkron hine ne asafo Awurade nyankopon ade nyina sutumfo no. Apostle Emmanuel Gyamfi, Prophet Sule Buampon. Thank you, Jesus. And the name of Sule and your Sodiano. Abozo. Ya sorry nyame. Nyame ya tuma. Bididi ese Ewade tumi eguso eye adwuma. Amen. Sebe ya onipa ma ebenya ogie ntia. Enu ti na Ewade soma ya no pai. Ewo fidue mu. Na obi a otie live worship bia enya Ewade mu gidi ese. Na koma so ade no Ewade aye wie. Amen. Na bisa ade no Ewade aye wie. Na Ewade nyankopon enya ne nso enhye na tamfo nsa. Dane da ontie Katakyie FM na oguso a wotie no ye won yemapa bebre ena edema na setuna ena na brabo just say me sorry na nyame adom ochina anopa 101 free council no ebeba so council na abehwe nipa nsem. Yes. Na ade bia wo hyebre de koso wo abrabo mu bia no ya we bi na etete na wonte ase e wo nsem problem bi a wonam no e wo nsem ye hwe wo nsem yesunsum a ibe won de wi anema si ko ne ajonya mitumi mu e de abo amese council na ye free sikatua bi anim o ma fele form su bi ama obi anyi usika e ho menye Ghana card ho menye consultation ho OPD ni ho OPD na beje consultation ma beje consultation akoje number dabi ne e ho ye nyame tumi fie e fa ha no ama ne nyina abla na Ewade tumi no enjewo enyim fi watamfo ne abeje ne wa fele ni ne behin kwanta Awurade ayemie fuka wa fele taxi station ho na ka jom so be si Opambo junction wonya do Opambo junction ne so ba bi o so na de no fa kwan ne so ensori e wo ho doso ba bi a wo ba e foundation of Christ Katakyie live worship kan efie 1 2 3 4 ne to so 4 no wo nsa benkum so no e ho e na me wo to anamon na bra na wonya ba pe ogie ani nhirama pa e wo Yesu dim no e be ye wo de ya na opa me kira kwan me number nso e 0249 00 62 another 62 0249 00 62 another 62 Ewade nshiro bia na nsi obi aye ewo Yesu dim amen ene no mafa DJ atenka time ni bebre mafa DJ atenka time ni bebre pa na mi nshira no onyo kese na me catch you say I'm the captain of the ship. Oduman kuma nyankopon hye nipa bia oje mre na utie ye we Katakyie live worship atuma hanya live worship headquarters e kina nyame ya adoma yesa wo fi ya ye bebompa ye besue nyame asem ni asori nyankopon migidi ye se wo sori na e ba ye no in fact why nshira na Awurade nyankopon so akasa ho na no pai yes so isu de ye nchia Master Latif Motors and Spare Parts Big Joe Phones and Accessories Joy Assemblies of God Agasco Mama Vic
Mickey Boutique entire papa panfi Octave Music and Clerical Shop open instruments pa dia open keyboard ato open drums ato speaker we sofo na utie me u speaker na wa sore dem na ha we tetew e pa cho open baby pa ato u instruments on your madia and one Octave Music and Clerical Shop ebuakwa SDA Junction ho no akakra mo adu ebuaka market no and abu Octave Music and Clerical Shop. Indiano pay obetima free Octave for 0265123523 0265123523 instruments on your bia yetumbi eho Joma Saving International School CK Fosu Electricals Mama Rabana Boutique and a Japa House nyamisha munya no nyemunyina mo kese DJ atinka odruso obabe bonyumpa koso nefa wa fidi no etoa na enyim fria just china ebese hia ebebompa ebesori nyankopon echi obi a chia me mama Victoria chia me papa King George Visbaden me bompa yimpa ya mause ensi wuye nensi ukraye kusise urade nyankopon beye wuye kura adom nti amen ba